Anya laki din! Nalpas ka din, ti paparamid yung abalayo, Lorna. Ay, saan pa'y? Saan pa'y ang nakagudwa? Ay, kunak ano nalpasan, tay publish yun. Tapno malanitan man mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kay. Ay na, adayupay. Ay, dakkel tumot nga min abalay. Kastaya, Wen, bumayag day jay kaputa dakkel abalay. Konkret pay. sa bagay Wen Isu nga orayan yun to ti ayab me a blessing ti balay me. Aywan Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da balay da. Konkret pa'y. Sigurado napintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod kwartada pagparamid da. Sa bagay matkit di Kano nga tamot amasimpata da ito'y old house a paggiganan tayo? Addan to abakit. Dumteng to lata. Ay, daanan da ito'y balay tayo. Kaslamarba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna. Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan Uray do agasot laang. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga agatang iti baking kan arena no awang magayam kwartam a paggatang mo. Awan nga rod di paggatang ko iti pamirienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alana, bayadak tumad lang inton makailako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang kuken ka. Makikita mo't adakkel ti ipapaaramid mi abalay mi. Isu anasken ko mga ammom adakkel mo't ti gastos mi. Alawanan, di kan pilitin. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, isu apasensya ka na Mangkita ka laangan iti sabali a pagutangam. Nay, apayin ka sinsain. Nakarupangat ka mo tarimuang di tayo tikabsat mo. Di nakngarod inik ka ni ti bulbuludak. Dua gasot laang mo it. Anya, nalabas mo't ni kasinsin Lorna. Dua gasot laang ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man ni bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natang ko. Ay, grabe mo't na itakabsat mo. Apay ka no adi nakainik kan. Ket no makitkita kanumat adakkel ti papaaramid da abalay. Iso arumbeng kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, sa talaga nga inbaga na pa'y adakkel. Wan mat, kaslang arod impanakkel na pa'y. Dahi tati ipampanakkel na kanyakit. Para makita, numalpas dahi ta abalay. Imbag ko ma, nujak ammo akwarta laeng nilakay na ti araramaten da. Bayamon ang pangaray. Mala. Di mon pagparikutan di kwarta. Pautangan ka lang kasinsin. Alayong pa lang dati 500 ka. Ay na, agyaman ak. Ang uray, dua gasot lang. Data 5 gasutang. Amukmut kat asyurbol tinateng mo kasinsin. Nangina ti ripulyo itakag. Anya, Wang, kabailam to adublen ti bayad mo dito 500 ka. ha? Naggapwam nga pare Emilio. Di taman balay da Mari Ellen. Napan kami nagapit iti mula da repolyo ideal daw. Kasta aya. Wen Maray. Naimbag man ta kay kayat yu ti mapmapan di ta balay da.
Kano kasla kamarin ti kalding. Ha? Katuan mat, kita man ti agdanda, kasla marba, jay bubong ti balay da, kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabos mo day tamaray. Mayat mo di balay da, kin nalinays. Alang arod maray, panawan ka pa'y. Mapana ko nagluto. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad laang hindi pala ita. Ay na, huwan nga rod lakay. Agyaman tay, tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materialis sa pangbalay. Huwan alakay. Wen bakit? Awan tun tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abubong. Si Kam. Katuan mat. Ore agsubli-subli kanton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Nya? Kunak tumot kin kainsan. Surebol day jari pulyang. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumot ati aramatak amang patarimaan iti balay mi. Katuan ansan. Didakkel tun abalay ti paramid mau. Ay saan kasinsin? Ah, Jay apagisulhaeng Tapno addan tumot mabati iti naglakwak Pagpuunak tumanan into next cropping. sa bagay mo't gidian. Ay, hun gayam kasinsen. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibuskan nun ti kwartada. Ngamsan akad ni kasinsin Lorna pagsardengan dagiti karpintiraw. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibus siguro ti kwartada basta dakkel ti balay da. Sa bagay mo't gidian. Wen kasinsin, ay ngam, para kanyak. Uray jay medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay mi. Tapno di damat ibaga abalay ti kalding di paggigyanan mi. Ay, anya lagi din aya. Agasaman dagita abag mo Lorna. Dagita mo't jay bag anangingina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay me ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Katisumat. Sa bagay mo't gidian. Gamnay. Ado pa'y gayam ti san analpas diti balayaw. Ay, huwan nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay mo't gidian. Ngumdakkel sa ngamin unay. Iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit la ang abalay ti pinaaramid da. Sa nabali abas ti balay. Basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit diya, ngam sabali nga minudakkel ti balay, kasla tabak nang nukwa. Unimot kiti sa bagay. Saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Adamap na iti basit abalay. Adamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awang magkaya mang kwartata. Un nga rod bakit? Maigat ang amin nun iti materialis ti balay. Gamnay, saan pa'y amalmalpas? Ti daduma, ingatang mumad kami ni ti agkakangina bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo iti bagas. Problemak pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang tainton malam, lakay. Lait lang nga rod bakit? Ay, mapan ka pa yung balay da, Mark. Ika pa'y bumulod iti kwartada. Anya, siyak ti baon mo? Sika ati mapantakabsat mo. Jak kayat. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanen ti sauna day jak kabsat ko. Ibaga nang tumanen asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya.
gaya man da kabsat mo alor na ti paparamid da abalay da lakay. Wan bakit? Naibus ka nung amin ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay saan pa'y analpas ti unag ti balay da. Adaw pa'y ti masapol ang mayaramid. Sana bali tadakkel mo't yung balay da. Si Kamat. Katun mo't bakit? Dahil tati kanayon na nga isungbat kanyak tunggal at dadawataken ko na pabor. Ala, di mon tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya laki din aya. Inunanan tumad ngamin ti agsao-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarod, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Ngamala, bayan yun. Barang maamiris na ti kamalina. Nay, papanam Lorna. Ijay garden damari may kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Mapan gagdawat iti natangda. Ay saan kasinsen? Mapanak man makitangdan nga agiruot. Anya, sika, mapan makitangdan. Wan kasinsen. Awan nga minan makukwartame. Staya, ngam sana bali at adakkel mo ti balayaw kasinsain. Anya? Katuan mat. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangpetan damari imi ija gardinda. Ala, sumrek ka, Lorna. Agyaman ak Ellen. Anusam dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel? Mababainak nga rod kan kakat. Ha? Ngam, alangan mat di ka pasang bayan. Sana bale, tamidyo mayat matan dito'y ayan mi. Sana kasla idi kasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka matan iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskwit, ken ada pa'y gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, wan. Naggatang kami ngamin iti abastumi, tapno saan kami nagkarasubli nga gudong. Sa bagay matkit di Wan, Lorna. O, dahito mati kayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo nga kurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Ada pa'y gayam sambutak iti klinik. Ay, pasensya kan panawan ka pa. Ay, agyaman aklangan kadagiti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsublay ka mo tadagos, bakit? Wan lakay. Kahit, ayan na kayo timbagas. Awan lakay. Anya? Ay, nagbainak mo nga rod ngagdawat lakay. Anya? Wan lakay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ngam nalpasan. Ay, adupay dagiti makan ken kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ngam sila labos mat. Ha? Wan lakay. Ay, agbababawi ak nga ron. Anang uyaw kadakwada ide. Adayo gayam anasaysaya ti panagbiag dangam da tayo. Ay, sikanto mga amin bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo balay tayo. Inunampay aginatang ti anyadal dita. Bagmo, sapatos, bado, kananyapay dita. Anya nga itan. Ay, wan nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo Ngam awan mo ti kanan tayo. Ado ang agpaiso dagiti agkakangina akagawam. Ngam saan tayo mo't amakan dagita. Ay, anya laki din Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli ak iti balay da Mark. Mapanak
pay mangibaga iti bagas da. Nay, handa ka med Lorna. Ay, wan Mark. Umayak ko maagibaga iti bagas yo. Naibus nga minon ti bagas may. Kasta yan. Ay, wan Mark. Awan nga minon ti isaang may. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sana bali Tadakkel mo ti balayo. Ah, Kadwain. Ken saan na bale taadumet dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anyapay dita. Isumot ti na ikargay di balayo. Kadwain. Iso asa na bale nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Day tama ti kanayon mo nga ibagay di kanyak. Iso nga isumot ti isong bat ko ken kaita. Anya? Sika talaga lakay. Tila imbagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't kulaang nga iparupakan ko na ti inaramid na kanya kidi. Huy, saan anasaya ti kas talakay? Di mo ka di balbalsan ti kabsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Sa ita, siyak madlaan gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon Mark. Aywan gayam. Inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla agsangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka nanda. Mala, awan di parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taag balbaliwang. Istoryan ni Mark ti mapaspasama ken kaitan kasinsen. Ay na, mababainak nga rod kasinsin. Isuda ka na yun ko nga uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Day nga raw di ka na yun tang ibagay day. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tuloy di balay may. Dakkel nga agpaiso ti dimensyon na. Ngamne, marigatan kami na mangilepas. Kasinsen. Ay, nasa isaya at gayam nga dayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay wala kasinsen. Tauri dakkel ti balay mo. Nawan mo ti bagas mo. Useless Wan nga rod kasinsin. Wan kasinsen. Tama nga numaunat ka si bibiyag iti unag tidakkel abalay mo. Gapu iti bisin mo. Iso di mon ipalpalastog tidakkel abalay mo. Naawan mo't gayam ti kanan nyaw kasinseng. Anya lakit deng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, imbag pa'y ni Kumari Lucia. Ha? Tapay ni Kumarim Lucia Milda. Nakunak nga na imbag pa'y ti Kumarek, gaputan na kay rugi matan iti basit a negosyo na. Apay. At daya negosyonan. Kat no aglaklako iti sidaan iti sango ti balayda. Kasta ka de. Ay katusto Tapno isupay anayon ti income da nga agasawa. Nang runa kat talon ti anak da. Kat datangay kumamat, alima ti anak na. Anya. Ay, kaano ak nga tamot ay ama kay rugi iti uray basit lang a negosyo. Nadanto ka dilat Milda. Saan met nga amin akayat ket maala iti dinadaras.
makitang danta. Ken, suruan ta ti agtipid, tapno matungpal day ta kayat mo. Anya lakit din. Neda kayo magayam tatapon siyo. Anya ngay day ta nakasupot nga imatyaw. Ha, ay ikwa, karni dito. Napan ko man ginatag dyan ni Lucia. Kasta ka day? Hehe. Kat ado pa'y tilako na. Ay, awanan naibusan. Siya karon tinagilas itilako na akarne. Mabili mo tilako na sika. Anya? Kanayon ang maibos. Iso kanayon mo't abaro tilako na no iti agsapa. Ay talaga napigsa at inegosyo ni Marilu siya. Huwag nga ron. Karugrugi na pa laang ado-ada gusto customer na sika. Saan nga min una adakil ti ipatpatong na kart. Kas jay tutuladam no damot panggap mong agnegosyo. Ay, huwag nga ron tata. Sapay la kumata makarugi akmatay. Adda na panunot ko lakay. Anya day tabakait. Angam, sakbay man nga ituloy mo day ta ibagam kuma. Pangasi man, ingka pa agtutbras. Anya? Maditi angot day tangiwat mo, Milda. Pangasim ko nakmanan, ingka agtutbras. Ado mo tiginatang ko atutpes iti na panalawas Sana ya? Ay, sikakit di mo. Makadadaal ka mo't iti aldaw. Salbag ka. Pudno ti ibagbagak, Milda. Kan may sa, pagsaya atam day ta. Anya lakit din. Ay, tikunak, umutang aklaangan iti Bombay. Anya, umutang iti Bombay nga ibagbagamot. Umutang ak iti 15,000. Pagpunak mamot nga aglako dito isang wanan ti balay. Sigurado ka, kabaala mabayadan no bilang laan? Apo, kaslawan pa nagtalag mo kanyak nga asawam. Mabiit ama ibus ti lakok no bilang laeng. Nang runak at asidag ti paradaan dito'y balay. Ala adakan ka dahi Milda. Ngam sakbay ti amin. In kaagtot bras kunak manayon, pangasim! Kaya't mo asawan, nakautang ka iti Bombay nga ibagbagam Milda. Wala na, nakautang ak matlaang idi kalman. Kasta ka day, kat kano nga iti panangirugim panaglako di sango ti balayaw. Intun Lunes nana. Itaalawas ti kat mo asawan. Wala na. Naisimpamat to nila kay ko ti paglakwak. Iso anak kasaganan. Tilangan gumatang itilakok ti aramidan mi intun Domingo. Iti kasta, makalako akon intun Lunes. Nasaya at ano kasta, kita ni Lucia, pumigpig sa tirinogyan na aniguso. Uray basit lang, ado ti customer na. Wen nga rod nana. Sapay la ko mga rod, takas jay tumat ti pagbalinan ti rugyak a negosyo. Iti kasta, mabayadak ti inutang ko a kwarta iti Bombay. Sapay dakkel mat agatan, anya lakit din. Oh, aglaklako ka maggayaman, Marimilda. Ay, wen mari. Ay, nasaya at tada ka. Gumatang kan itilako. Si kakit demot, Mari. Awan pa'y kwartak ita. Amumatan, awan pa'y ti panagsusweldo. Alakit din. Uray ipautang ko kan ka. Ha? Mga lakamatan iti uray may 1 kilo a pork. Mabilbilang pa'y lang namin tigim matang kanyak manipo di tay bigat. Kasta ka di, Mari? Wen mari. Makapaapal nga rod ni Lucia. E di nang rugi kat ado-adagos ti customer na. Kasta talaga, Mari. Tinapadag kat itultuloy mo latta. Umadon tulat ta ka di. Sa bagay matkit di Gagangay na la ita, takarugrugim. Ngam no maamuan to amin akaarubang aglaklako ka iti sidaan ditoy, gumatang dan tumat. Sapay la kumangarod kumare. Alan alaamon ti may 1 kilo a pork. Ipautang ko kan ka kumare.
Jak napansin Lima basak ngamin ija iti kalman. Iso nakitak mare. Pinautangan nakpay nga rod iti may sa kilo a karne. Jak kumakayat kat. Ew! No siyak! Jak kaya oray ipautang na. Siguro, oray sulaing taad na paglakwan na dito yan tayo. Ano sa kamapan gumatang ija iling to gumatang kenkwana? Anya? Katuan, asino mo ti may gumatang kenkwana? Nagturad ang mga irugi ti kasya negosyo. Di na pa'y ununain ti bagina. Kasla imburnal ti angot tingiwat na. Promises. Day tangarod kumari. Iso adyak kumakayat nga alaan ti karne nga ipapautang na idi kalman. Ngam amangan ngamin og sakit tinakam na kanyak. Kapag ako yun, ayoko. Day impaburok nila kay ko iti danom. Namintalo na pa sinukatan ti danom ang nagpaburkan na. Tapno ka no maikat ti germs no bilang laeng. Amumutin ngamin tingiwat day Amilda nagbangsit. Hindi pa makatutbras. Nagyayelo aming ngipon na naging hisped at tuma. Hay, dahil tako mati suruan na itang aglaklakon. Tapno ado ti may gumatang kan kuana. Anya laki din siya nga babae. Oh, si kamat gaya mare. Gumatang ka man mo't itilakok. Bigbigat kamot kumare. Mapanak pa lang ang trabaho. Katisong, si Danyo kadagiti kan trabahuam. Ay, saan mare? Ada balon ko. Kan adamat balon da. Si kakit di mat mare. Italaang nga lakwan kay tilakok. San ka paya gumatang mat? Intol maminsan tulangan mare. Ha? Kan may sa, inaldawak mo tama pa ni iilikan. Anya kalakit din mare. No saan ka gumatang itilakok? Ibagamlatan na saan ka gumatang. Sana kastaan nagadupay lang nga sasawam. Anya? Ala, inka naglugan iti tricycle. Saan ka na sumanao dita? Ay, malas at talaga iti panaglako da bakla. Lumanabas tumat ngamin dito'y balay. Oh, apay manan anak ko namday ta, Milda. Malas nga rod. Basta lumabas day jay dito'y paglaklakwak. Sa anak ka makalako. Nakarkaro pa'y siguro no iso ti buena mano. Sigurado nga awan gumatang iti agmalam. Si kakit dimat. Tila ipagpabasol mo iti tatao. Pudno ti bagbagak lakay. Saan mo kanunungan day jay abakla no di mo kayat akitusan ka? Anya? No adala ko masabali ang mabalin na pagnaan. Saanan ang magmag na dito'y balay. Ay, malas at talaga iti panaglako. Oh, jak man amukan ka, Milda. No masabat mo, ibagam man asaan alumablabas dito'y balay, pangaasi na, anya lakit din. Nay, malaman mare, ngam adupay lang tilakom. Kaslasan anak naksay. Kasanumat nga minamaksayan, malas tumat nga min dadya bakla. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kan asino abakla ti bagbagam? Asino pa'y kumangay, no saan aday jay abakla kumare managalas ti ugali na, makamalas. Anya? Mabit lang. Anyat basol lakan ka? Ay basta, malas dadya bakla. Basta lumabas dito'y paglaklakwak, pulos ngawan gumatang, salbagkit di. Ha? Malas ti panakay tao na ti awanan bay na bakla. Total, nasingad kayo umat nga kumare. Ibagaman kin ko na asan ang magmag na dito'y paglaklakwak. Ala, katuan amare, ibagak to kan kwa na. Gabukan ko na, sa anak ang makalaklako iti lakok. Awan pa'y kit din pagbayad ko iti Bombay. Salbang! Pangaasim man, Milda. Saan ko maatila pabasulam? Gaputa saan ka ang makalaklako itilakom? Ne, anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakababain mo't nga ibagbagam iti tattao, aga po kinibakla ket saan ka ang makalaklako. Anya? Kasanon, no idaanon daday taken ko ana? Oh, di kat nakababain ka? Oho.
babain kada kami adwa. Isu saan asyak? Kan may sa, pudno ti bagbaga. Milda, Tunggal lumabas dito'y balay, pulos asa anak ang makalako. Ay, salbagkit di. Anya? Malas at talaga di dya bakla. Iso ang malaglagip ko ti bagbaga dagiti babakit idi ang malas kano ti bakla. Sumardang ka man, Milda. No day ta pa nagsasaom iti awan ka iskan na, kahit napan ka nag-toothbrush, nasaya at kuma. Tapno saan nakasla imburnal day tangiwat mo. Anya? Ang mga nuad dapay maawi sa agumatang itilakong. Ay nasaya at madanagranata si kabakla. apay nana. At ka din napatig nga ba kayo? Saan ba ta napatag? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ha? Ibagaklaang, ti kanaw na ibagbaga da dya Amilda. Anya? Apay, hatagaan ti bagbaga tayo Amilda? Ibagbaga na kadagay ti tattao. Agapo kanukan ka, katsaan ang makalaklakaw itilako na. Anya? Kasano kumaga po kanya? Tunggal lumabas ka kano ijay. Pulos, asan ang makalako itilako na iti agmalam. Nga ure asidag iti paradaan ti paglaklakwan na. What? Malas ka kanaw, sigun kan kwa na. Walang connect. Anya lakid din di Amilda? Siyak paya talaga ti papasulan na naapasan ang makalaklako. Nilo siya kanaw, iso akanayon ang maibustila ko na, gapaw ta saan ka lumablabas ijay paglaklakwan na. Tiyawanan ba'y nababahay dyan? Tila pabasol na. Iso asa na makalakla ako. Kapoy ti kasla imbur na lang iwan na. Asino ko mga minti may nagumatag kan kuha na ngayon. Agsaupay langit kasla septic tang tiangot na. Awan na talaga Anya laki di mo dadayay. Ay, wan mare, kanayon akas na tibagbaga na tunggal lumabasak ijay paglaklakwan na. Po na yan di Jamilda. Tila ipapabasol na. Day tangarod ti dakas na, ibagbaga na pa, asi kakano ti malas no apay asan ang makalaklako. Bayang, tamapan ko man kasaritay, di paglaklakwan na yung tumatandama. Tsak ang mga kastagan, ti pagpagana, tilikliko na ka. Saan lang asyak tinang ibaga na iti dayta? Ado kami mare. Wala, imbagamot lang na ising kanya. No lumablabas sa kijay. Awan mo ti pagpagana. Kan may sa anak man na magdaga si Jaya. Lumabas sa klaan man. Kat isumat, tunggal lumabas ka kano ijay ang matalyaw mo dagiti lako na, pulos asaanan ang makalako iti agmalam. Iso nga awan ti may gumatang itila ko na. Kapo iti kasla imburnal asang aw na. Tawanan ba na Jayan? Day tangarod kat, pudno day tamare. Isuman ti bagam kan ko na. No negosyo kat panaglako, naskan kumaan na dalos iti bagbagi. Katuan. Agasa man ngamin. Ag-display itila ko na asaan pa nakadigos ka nakatutbras. Sa ita, tila papasulan na. Nakapasa na makalakla ko. Salbang tayo dyan babae. Ne, ato pa lang tila ko Marimilda. Madlaw asaan pa anak sayan. Ha? Siguro, si Katimalas no apay asan ang magatgatang tilakom. Nga uray maya ti location ti paglaklakwam. Anya? Apay amapan may bagbagay ti tattao aga po kanya. Basta lumabasak ditoy, kahit saan ka na makalaklako itagbalem. Ibagbaga masyak ti malas. Ha? Hoy, tapno mo man niya. No panaglako ti negosyom, nasken anadalos ka iti bagim. Sana kasta. Si kakit di man. Nagano ti lumablabas at at tao nga makastakit din ti bagbagam. Agbain ka kumamat Agbain? No at dati rumbang nga agbain. Si Kadayta. Saan asyan? Salbag ka. Sursuruam nga minta agdigos ka na agtutbras. Tapno at maawi sa gumatanggan ka. Anya? So nga awan ti mayat gumatanggan ka. Gapo iti kasla imburnal ang iwat mo.
Kasla siptik tagdangot na. Salbaki di. Kinaangdod mo. Iso saan ka makalaklako? Sana tila pagpapasulan. O di mo kaya't amatibab ko na nasubsob mo. Mare, Mari nga. Saan nakman nga awagan ako, Mare? Taon ko, Mare, akasken ka nagpangsitingiwa na. Mawata! Kasla utot! Anya nga ita, si kalaget nga ron tinakababay ni tita tao, salbag. anya? Nagado tita tao nga aglabas iti kalman nga imay da bakla. Nakababain lakit day. Kuala kay. Basol mo no apay akas ti imay na imbagakin ka. Ita, amirism dagiti imbaga na. Pudno saan ka de? Ha? Iso asaan na tila pagpabasulam no apay asaan ka makalaklako. Malas-malas ngayon kay bagbaga. At daya nga ti tawa malas. Sana na maulit lakay. Ay rumbang lang. Iso atap no adda umay gumatanggan ka. Agdigos ken agtutbras kamet ngamen. Adda ken ka ti pariko. Ngam ipapasol mo pa iti sa bali a tao. Jesus, baliwam day tanga ugali milda. Anyal lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kayat mo asawan, ti inosaryo itay alugan kin nila kay mau, iso day jay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan day jay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kaming ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan natan ah. Si kaki di mo't. Uray hulugan, basta makuna alugan. Kan, makuna ako kwayaw. Sa bagay mo't kit di ah. Kat, intun ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana, taday ta ko mati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo intun Sabado nana. Adda basit pagsasangwan tayo iji balay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumari Irene. Ay, napalabas ko nga min ida-idi kalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Sika talaga, an-anwan da nga'y kumamot ti kutse. Elf ti kabarbaro alugan da. Elf ti nalada, tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti ah. Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anwan da nga'y ti kutse. No pang service da laang akat adda mo ti motor da. Ayun, isang tula ang elf ti nalada. Ado ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot Alaman to oray ni kumari Irene nga umay balay. Siguradong awisan nak day dyan, agpa-blessing ta. Pangasim kumari ah. Umay kang umaintun Sabado iji balay. Un ka ti kumari, dalag mo na iya. Madanagan adita awan ngamin ti amo kung sabali nga ayabak, amabalin nga agluto. Katno kayat mo, kaduan ka pa nagpalingkin tong biyernes ah. Ha? Un kumari, i-close ko ti salon ko iti duangal daw para keng ka. Apo? Kaslapod no ah. Ne, impagpakalang aruda na pudno. Alaman nga rod kumare, intun biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumari, no worries. Agyaman ak unay kumare, talaga si kalaang ti kumarik ang manamnamak no agkasapula na.
Naimbag man ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada ta inton Bernes bakay. Kayat na adi, amumot na di ako marik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Ala, kit ikam tumot titangdan na ano bilang laan. San mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumaring? Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kayat abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Amumatan, saan lang ako mari ti panghibilbilangan may titunggal maysa. Sa bagay mo kit diya. Ikam tulat tangarodan iti makan, wino anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wino anya dita. No di na kayat nga awaten ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maitad, alis to ati kumarik ngum no kwarta ay saan? Ne, apay dagi tadduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumare. Ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inton bigatan ti blessing ti lugan da. Iso masapol da mo tinagdadakilap lang ka na. Kadaan niya dita. Anya? Ha? Ket, anya ngay tilugan da akabarbaro. Kotse ka di? Saan kumare? Elf, ti lugan da. Inkas da, wano hulugan. Sigun kin ko anak at hulugan ka no. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana. Umadanimot lang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Anya lakit din. Anya? Po na yun, anak kadamdambal na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan dalang arudan itulugan. Elf pay lang. Nagkunang mo na pa nagpampanunot. Hindi pailaan kunang da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan ti lugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamat lang. Ay, tarkin ko. Ha? Gawin mo. Kita nilang daw at nagbadoy, nagbadbado. Agtiltil lang nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamat til at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakit ding aldaw ati blessing ti lugan da. Kasta ka di ba kay? Oh, makapapan mo. Ura awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamat iti kotsita inton umay alawas. Oh, da kayo matimasabat ko, kumare Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba ka? Kwa, nakapalas kayo madlaw nga da pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Nangag mo siguro timbagat asawa kanya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti elfyo nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balay min, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya't yung asawan, gapo ta elf tilugan may, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo mga asawa. Aghulugan kayo lang arudan itilugan. Elf pa lang mat. Ay. Anya? Yeah. Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti utak yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan ba mo tayo, Brenda? Nagturad mo din na yung bagay ti kastakin ka, kumare. Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa, nung kasdi mo ti sungbat da.
Unay na iti tao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpang kini. Oray tilugan aka iruruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawin da tilugan nyo. Kapot ako chikanuma tilugan ang hulugan da. Wan nga ron. Isumot ti bagbagada iti nasabat ko. Never mind them. Saan man nga isuda ti mga dadali ni taltaw mo? Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan nyo. Wan man kumari. Isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madani mo ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat mo tanti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jak mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y laang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi. At least ako tiyan. Saan anakababain nga iparang kadagiti tattao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay, tilugan nga elf. Presentable ayan no kasjay nga adda papanan. Ha? Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din. Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot itiray tang imbagana. Ha? Isungarod nga elf ti inalami ahulugan, tapno pang kayod. San akas kadakwada anagalada lang iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang ko. Ti elf alugan me, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan me iti bangkag me. Iso ti pakausaran na. Kasta mo tan dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin a pakilugan da kada kami. Ay, wala. Saan kami anagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laeng? Kano kunada, asan nga us-usto ti lugan me? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, wun man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laeng. Anya laki din. Una yung naging nga gasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalat ah. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alugan ta? Anya, Tilugan da kano ti us-usto alugan, kaputa kutsi adi. kutsi nga. Nagirwar da laang mo iti kutsi. Tapno adda pagpasika da. Ken adda makuna alugan da. Nya laki din. Ay kutpud no day talakay. Iso nga elf tin nalat ah. Tapno adda pangkayod. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na no pampansinan talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay wana. Ubla-ubla ki di. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay, nakasanwitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huling nga rod ba kahit? Kasano nga ta da ito yan? Sapay nagpada tamang nga ang trabaho na ita. Sigurado nga adamanen umay agsingir ita. Sapay nabagaan ta idi na udi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mo amabalin a pagutangan. Pangasim mo ito na. Irimidyoam ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang ito umutang. Sana balit a bayaran tamay. O sige, papadasak man ti mapan umutang kin ni bakla. Bareng adda kwarta na.
bigat. Kung naklakid din o sino ti tumanuktok. Si kamat gaya, Mari Brenda. Nasapak nga may dito yung balay mo, ta umutang ako ma. Anya? Utang nga ibagpagamat. Apay, umutang nga yamat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo't tinang. Nako, I don't have enough money. Tapos ipautang ko kayo ka. Kundi ala kayo ti hulugan-alugan. Na mawamang trabaho yo. Ha! Anya? No mangirwar kayo nga itulugan ko, mare. Siguraduan nyo nga ada pagbay, jo, iti binulan. Nagirwar kayo gayam, nga mawan trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan, tapno pang display. Saan ka tay? Ha? Anya? No makasao ka mo't kumare. Putno mo ti bagbagang kan. Kitaan ti alpalugan da ay rin, nakat katawaan yung agasawa. Kunayo pa yung asan ng ustuan lugan. Ngam at least, kung may kahit lugan da. Iso nga da pagbaybayad da iti binulan da kayo nga. Ha? Sa nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Nga maawan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan ngagbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumutan nga imbagang. Napaiswan ka kung ang gidi, Ala, pumanaw ka. Tawan mo't lang di may pautang ko kan ka, salpang ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad nyo. Yan lang, hindi na. Apay nga yung awan mo't ng tilugan talakay. Hay, awanin ba kahit ginuyot dan? Anya? Anyamot tan di kastabyak. Manulang abulan ka tatari di alukan. Ngam ginuyod damot tan, bakit? Una yan. Anya nga ron. Agtrabaho ta adwa. Tainton makaurnong ta. Sa atamanin gumatang. Tay kasman. Sa nahuluganay. Ay, nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga ron bakit? Manya nga. Kasta talaga tibyak. Naimbag pa'y tilugan da rin taadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay! Magmag na kamutan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idi napalpalabas nga aldaw. No lumabas kayo anak kasakay iti kutsiya. Uray yu lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan niyaw. Nana, mas daawak ngamin kada kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sakit awan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbakitan kayo alabid. Oh, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Isu akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka. Nya laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama paray. Ayan na nga jilugan nyo nga may. Ano samot ti magmag na. Ay, sikamot pare. Manumot tinalawas tinapalabas manipod naguyod tilugan me. Kasta ka day paray. Naimbag ka pa pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumait. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad pare. Nakababay laki di akas taunay apasikat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan niyaw. Ngam iti sana nagbayag. Ginuyod da. Gapot awan ibayad yon pare. Pare. Iso nga awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat pare. Imulam da ita iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mare, ama no mabaling nga umutang iti may sa kilo abagas. Anya? Awan pa'y ngamin igatang ko. Bayadak mo lang itong panagsusweldo, Mare. Nako, kumare. Manumot na nadaras nga imbagakan ka sa anak nagpapautang. Utang, makadadaal ti negosyo ya. Agagat ka ngamin, nagtrabaho tap na daygatang mo. Ay na, amok dahi ta, Mare. Iso na laang, tawan pa'y talaga. Promise, agbayadak mo laang, Mare. Imbagam daytay di napalabas. Ngam saan ka latamot anak kabaybayad iti utang mo? What? Ay basta, awan utang. Imbagak nga awan. Naiina, nagalas na talaga ti ugalim, payang. Iso nga do ti saan nga aking kaya ti ugalim. Ay, awan bibiyang ko. Basta siya, awan utang. Makadadaol ti negosyo kunakmanan. Nyalakit din. Abay, kasta tilang abay, ada ka di man may imutang keng ka? Dadya man abebang bakla nga awanan bain. Imay manin nga umutang kuma. At bay amon na, amon mo tinakasya talaga ni Bebang. Kasla saan mo't ngamin nga agpampanunot. No apay ngamin asaan nga aggagat nagtrabaho tapno daigatang na kuma. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Saan nga amin a tao? Kit nagpapada ti panunot na. Ay, basta. Diyak kaya't dagiti tattao nga awan makukwarta na. Mga pabigat sa lipunan. Saan anasaya dahi tang ibagbagang payang? Nasikan nga amuta mo't ti tumulong kadagiti pada ta tao. Tumulong nga ibagbagamat. Kat asino kumamot ti tumulong kadatangay no agkasapulan ta. Salbag kide. Oh, manang payang, si kamat gayam. Wan, siyak nga rod. Yo. Manungay ti panglako min ti may sa kilo a kamatis ita. Siyang kwenta ti may sa kilo. Ay, nagninamot tan. Amang nga mabalin at tawaran. Ni Manang Met, nanginamit lang amin ti pinanggatang ko ya. Kan may sa fresh pala ang dakitoy. Si kakit di mo't John. Kasla sa anak mo't asuki. Ay, alaman layangan. Ulay 45 pesos pala ken ka. O sige, ilakwan nak iti sa nga pulo a kilo. Ilakok mo't i-store ko. Oh, kumare, umayak man. Pudno ka di tinadamag ko. Anya man ang dayta, kumare. Dagiti ka no presyo dito istor mo, kat doble iti puunan na. Katuan, pudno dayta. Naskan nga inginak mo't na ti presyo dagiti lakok. Ngam kumare, nalabas mo't dayta doble. Kaasi mo't dagiti kaaruba. Amumutin nga amin kami agumat gatang dito, kat isang kahig, isang tuka amakon ko na. Anya kumaita. Basta siya, kayat ko tiyag pabaknang. Saan mo't at charity dayto istor ko, salbag. Wen, kumare, ngam adamot basit konsiderasyon mo, adi. Konsiderasyon man nga ibagbagamot silyamat. Kat ti presyo dagiti lakom Nagngina nga. Kang runaan na, konsiderasyon mo kumamot ka dagiti umay umutang kan ka, ano maminsan. Hay nako, pangaasim man, tasan aday ta utang-utang ti pagsaritaan ta. No negosyo, adi! Anya lakit din. Nay, imay ka itay bigat sa ita. Adda ka manan. Imayak manen ako mare, ta umutang akpay la kumaitila kumasidaan. Anya? Uray frozen laang. Bayadak mo't laang inton umay asabado. Apag iso ang makasweldo nila kay ko. Hay nako, saan ka amang namnama apautangan ka kunak tumot? Inton agsweldo nila kay mo, sa kan tumot agsida iti frozen. Uray mano a kilo a karni ti gatangam ya. Ha? Utang nga ibagbagamat. Awan lakit utang. Anya lakit din.
Makadadawal iti negosyo no pasig nga utang silya. Si kakit di mat kumare. Agbaybayad akmat iti utang ko kan ka. Saan ayan? Well, pudno nga agbaybayad ka. Ngam abutan mat ti bulan kan tawon ti panagbayad mo. Anya? Urewan kumarik no kastamot lang ang managutang. Asaan mo't ang managbayad. Awan! Saan ka agpautang kunak manag? Kamusta nga, hindi pa naglako mitag malambakay. Ayos lang. Iso na lang ta makabwisit ya. Ragiti karuba. Pasig a reklamo. Timangag karakwada. Ha? Anyan tiniklamo da? Nangina ka no ti presyo ti lakok. Kadnon niya kumano nangina. No kayat na tinala ka a presyo. Di ang mula dalatan itinatang. Salbag da ki ide. Bakay, saan ka kumamot akasta? Mauwatam kumamot, alang iti karuban maminsan. Maawatan nga ibagbagam mo tunyo maut. Sino kumati makaawat kanyak? No isudak at awatak latan na kanayon. Saan mo't amasabol ka na yun katada makaawatin ka? Ti bagbagak laeng, maawatan kumaida. Hay nako. Nagado nga ibagbagam tunyo ka. No awan tinasayat nga ibagam ing kalatan agulas iti unag. Nyalaki din. Lakay, nangag ko man iti radyo nga adda ka no sumangpot a bagyo ita alawas. Bagyong uwan ka nang. Napigsa ka no, sigun iti nangag ko a balita. Un nga rod, bakit? Nangag kumot na. Sapay la kumaat sa sana napigsa. Nako, no napigsa a bagyo ti umay, sigurado a malugyak man na. Di ka di matanagan. Tinapatag, agan anad tayo. Agan-anad manan nga ibagbagam. Anya ko man di maaramitan ti panagan-anad iti negosyo. Walang konekton nyo. Anya, ay unay kan. Di ibagbagak, agkararag kan agsagana kas di adi. Tsak amukan ka. Nagado nga ibagbagam. Tita ka man laangan. Anya, ay, talagang awanin, tinabat-bati apan nakaawat mo. Anya laki di. Ay, awanan ti silaw. Unarod kumare. Ay, una yun ti kastoy. Nagpigsa nga angin kan todo. Sakit awan silaw. Anya lakit din. Nagpigsa talaga ni uwan. Sigurado nga adumanan ti maapektaran no kastoy laang. Nina na po, nagpipigsa ti angin kang tudong. Naimbag lakit din ta nakaumayak pa'y dito'y balayo. Sakbay an naawan ti silaw. Ayun na, saan mo kumaamakita pag naamnok ko ah? Sigurado abumayag manan iti manunga aldaw daytoy a brown out. Adumanan ti madadaal alako dagiti adda tersena na. Wala. Uray ni Payang. Sigurado nga dumanan tila ko na madadaal. Di pala mairaman na madadaal, tawanan bain. Nagalastumod lang ito gani na. Bayamon kumare. Uray kas jay asaan nga agpautang. Ken nagalas ti panagsasauna. Bayan talatan. Makaamun ti panawon ken namarswaken kwa na. Apay dagita inruar mo ala akong bakit. Diyak man kaya ti ado sa ludsod to nyo. Anya, pangipanam ayagat makitkitam lang arudan ang nagpigsa ti angin kintudo na. Apo ayamot. Apay nga main ayan, agado ti reklamo. Kat saan mo't asikat ti rumwar? Lumanabid nga. Nita, pagsaya ata mo ti ibagbagak ah. Awan ti pagsayaatan iti ibagbagam, salbag ka. Na, Duwangal dawon a brown out. Diyak kahit ang malugyak iti negosyo. Iso amapan ko lang ipautang dagiti frozen. anya, Sayang mat. Ura agsublila ko matipunan na. jak amukin ka payang. Ngalalala. No ipapilit mo ti rumwar ura nagpigsa ti angin kintudo. Baka mo ka. Anya lagi din. Nay, sumipngutan ken nagpigsa ti angin ken tudo. Rimwar ka payang. Wan na. Ang mga no kaya't yung umutang itilakok a frozen. Ha?
Wala na. Ipapautang kong tilakok ita. Nay, nakaskas daw man. Sigod mo't asaan ka ngagpapautang. Gamita, oray nagpigsa ti angin kantudo. Adda kakit din nga gisor-sor-sor itilakaw. Nina naman. Dual daw nga minan nga awan kuryente. Sigurado ang madadaol no bumayag pa'y sa agad na silaw. Anya, Alam mo tan anana, umutang kayon itilakok. Uray bayadan yung tulaangan no ada kwartayo. ay saan? Sa anak nga umutang payang. Idi na panak ijay tirsinam nga umut-utang ak iti sardinas. Bayadak mutlaeng. Uray la saan amalamlamot ti aso ti panagsasaum kanyak. Oh. Anya? Nagadumot nga yung bagamon? Hindi ta ka man laangan? Bakbakutan alabed? Hala, nipayang mo dayay oh. Aday mo na nagdakkel nga ice box. Wala ang paiso ah. Anya nga minter aramiden na nagpigsa ti tudo kun angin. Tulong! Tulong! Ay, mayano nakuntan! Ay, gusto lang. Uri may yanod kan, payang. Pag-aasiyo mo na, tulungan na! Awan may tatumulong king ka, salbag ka. Nagalas mo't lang, ti ugali mababae ka. Iyanod na kan ni Juan, ditakan, payang agkayang. Tulong! Tulong nga. Numayanod ka, siya ako di makamu ang mga istorya ka nagiti tao, ti kinaimbag mo, hindi si bibiyag ka pa'y. Ay, awan magayam ti mapanunod ko, kinaimbag mo, salbag ka kiti, payang kayang, mayanod kan. Uston-uston kumare. Masarap. Inta katulungan nun. Maumaak, makatultulong king kuana. Baya mamayanod, no kaya mo mapantulungan ingkan. Ngam no siyak no way. Ayunay kan kumare. Nagkunangamin kan kaamapan ka agi sorsor itilakom nga oray nagpigsa ti angin kan tudong. Ay, masayang anak namin itilakok, kumare. Anya, Sayang mo't ngamin no madadaol laang gapu iti kaawan ti kuryente. napatpatagpay kan kadagiti lakom a madadaal ngam ti biyag mo. Anya lakit din kumare payang. Alipin ka na talaga ng salapi. Kasanon ngay no nayanod ka gapu iti layos. Nagpigsa ti tudo kan angin. Ngam adda kakit di apo managnang agi sur-sur-sur iti lakom. Uray nagado ti sa umakan niya, kat pagyamanak lata ti panang tulong mo kanya kumare. Awan anyaman na kumare. Mala, iyawid mo kit din dagita lakom nga ipapautang mo, itaamada mga agbagbagyo. Agar aramid ka mat iti pa istoryaam. Ha? No nayanod ka, ibalita daan nayanod, gapulaang iti ayat na asaan amasayang tilako na. Ay na, nakababain man payang. Ay niya laki din. Kanya nga ita, dandani ka mayano din. Gapulang iti kinatangkan ti ulong salpag ka. Ala, kut husto kumamutan alakay. Gusto ko mamot ng tarupam. Ibagbagak na binasan ka na rumwar. Ta signal number 4 tayo. Rumwar ka lata. Talaga saan ka nagpampanunot. Ala, saan na maulit? Ingka manan ah. Yan lang, gede. Anya? Irwar mo amin, nagiti frozen na lang ako. Inka manan isurso. Barang iti may kadwa kong daway. Kat matuluyan ka na mayanod, salpag ka. Unay kanton nyo, kasla sa anak mo't nga asawa, gaputi pa nagsasaom? Asino kumatisa na makaungit iti kastangaramid mo? Agyaman ka kiniselya. Tauray ka na yun mo pagsasawan no may umutan. Kit tinulungan na kalata. Ha? Iso baliwa mo, hindi ta pa nagsasaong ka nagiti tao nga utang ken ka. Kano maminsan, saan mo nga amo ti mapasamak iti kabigatan na? Maawatam! Ay, kaya't mo asawa. Lako na nga rod a frozen, hindi nakakabili ti ice box. Ngay mo na, hindi nagpiksa ti angin kung todo. Nga uri la aglay layos. Wen kumare, lako na day jay.
Isursur na ka no nga ipautang iti tattao tawan kuryente. Kat madadaal laang nuwang. Ay niya. Ay unay niya. Ipautang nan madadala, salbaga pa yan. Uray siyak nga rod kumare. Maasarak matkan kwa na. Ang napan ko lat ta tinulungan. Bareng agsubli-subli iti panunot na ti panagsasauna tunggal mapanak umutang. Di pala naiyanod ako nakman. Hindi ako nang bae. Alabay amon kumare. Iso siguro asaan anayanod tapno makaamiris pa'y. Anya lakit din. Apay akas ti panagkitam kanya kumare. Sila ka mo tun kumilaw. Alangan mo ngay sumisiman ka abigbigat. Di ka pala nayanod iti nagpigsa alayos. Anya? Namuak ka ni Celia, ala kong gaya ma-frozen ti imit mo, idi madama ti bagyong uwan. Agasam man, ada pala ganas mo ama panagisur-sur, oray pa utang, gapulaan ta saan mo akayat ti malugi. Kumare. Kumari nga, nagalat sa talaga ti ugalim, na daw may umutang, pagsasawam, nga may dinawan ti kuryente. Isursur mo, oray ipautang mo, ay na, di ka pala nayanod kunakmanan ang nakakayang, payang, yang. Ha? Si kakit nimot kumare. Idadanos nakmat. Ay na, tapno ibagaking ka. Na itaugalim, kat deserve mo, ti mabagaan, ti kasta. Anya laki din. Salpag ka, panyang, agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.